Hello. Alice, where are we going today? I have no idea. You have no idea? So? Today we're going to Uluwatu. Uluwatu? The beach. Which beach? Padang. Padang. Okay. This our team. This Mas Dedi. Halo Mas. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan bareng Noah. Nanti kita mau ke Padang Beach di Uluwatu. Oke, jadi hari ini kita sudah sampai di Melasti Beach. Tadi planning kita rencana mau ke Uluwatu, cuma kita ubah. Pertama kita ke Melasti dulu. Oke, we go this way. You run. Oke, saatnya kita mandi, Pak. Oke, saatnya kita mandi. Noah, Alana tuh. Five. Swim. Alana, swim. Noah, follow me, swim. Noah. Oh, fuck. What is it? Swim and Melasti Beach. Alana. From the ocean.
We play GTA. GTA. Oke, akhirnya perjalanan kita berakhir di Puncak Melasti dan kita harus kembali ke hostel tercinta kita. Ini Puncak Melasti sangat indah bersama. How are you, Alana? Termagolap to orang guys.